Alright, alright. Baik lagi. Kita lanjutin lagi Benten, tes. Ini kayak bosnya deh. Let's go. Dari tadi kenapa nggak lu naik ini aja? Kenapa lu harus naik kapal, Ben? Avast, ye swabbies, and swash me buckles. Someone's gonna get a taste of my four-fisted knuckles. Ben, stay focused. This isn't a pleasure cruise we're on. There's some Ben sort of 7, Ben subspace 7. transmission emitting from this refinery. I'll see if I can track it while you find Dr. Animo. Oh, yeah. Oh yeah. Shit, man. I'm proud of you, Ben. I'm proud of you. And you can do it. Oh, sepupuan ya? Right. Gue kira emang temenan aja gitu. Bus hidden a different location. Nah itu dia tuh. Wah, monyet gak sih dia? Gue pernah nonton di kartunnya, kayaknya dia ada monyet gitu. Aduh, ini lawan gimana ya? Aduh. Wajar aja deh. Kayak pakai SLRB deh, guys. Minggir dong, kelamaan jurusnya, Cok. Sorry, bro. Sorry, bro. Waduh, kena. Dia ke situ gak sih? Maju lo, sini lo. Oke, kita fokus, guys. Udah. Weh, nyet. Aduh, kena, Cok. Aduh. Aduh. Aduh, kena. Aduh, salah gua. Aduh, kok kena ya?
Oke, nahan aja, nggak usah lari-lari guys, capek. Let's go. Aduh nih, main ininya nih, main kucing-kucingannya. Waduh, waduh. Ayo, ayo, gua tahan, gua kuat. Ntar guys, gua ngambil ini dulu ya, ambil darah. Nah, ini dia nih, ngeselin guys. Sumpah. Aduh, salah lagi. Fokus guys. Aduh, aduh, salah baca gue. Aduh, aduh. Tahan ya. Tahan guys, tahan guys. Aduh, aduh, gua gak bisa kebaca. Aduh, aduh. Aduh, nggak bisa kebaca guys. Aduh, gak kebaca anjir. Gak kebaca guys. Gak bisa bro. Dikit lagi yuk. Sorry bro. Gue nunggu dia ketawa aja deh. Lah. Alah.
Lah kan udah gua tahan itu. Lah ngurangin darah sendiri ya? Ngurangin darah sendiri dia guys. Coba deh lihat tuh, perhatiin dah. Tungguin dia ketawa nih. Aduh, ini yang ngeselin nih yang ini nih. Aduh, nggak bisa guys, nggak bisa guys. Kita bantai aja lah ya. Teori nekat guys. Aduh, kok dia naik terus ya? Aduh. Bisa nggak ditahan nih? Aduh, ini harus saya lebih sih. Fokus, fokus, fokus. Let's go. Ya ditiban aja harusnya mah ya. Jangan dibuang. Tiban injek. Susah banget anjir. Gwen! Tiba-tiba gue ada anjir. Si malu naksir. So, I see you avoided becoming a hideous mutant freak. Barely. Too bad I can't say the same for you. Whoa. What in the world was Animo doing with a satellite communicator? Communicator. Vilgax. Apparently they're on Ini each udah tamat other's belum sih? buddy Belum ya? list. Squidface is orbiting the Earth right now. He's planning to suck the entire planet into the null void. We are gonna need help. Lots of it. Come on. We're heading to Washington, D.C. Cool. Washington, While we're D.C. there, do you think we can get a law passed making it illegal for you to enter a kitchen? Restore military, your combo attack will no longer deplete your chrono crystal energy. Hah, terus gimana guys? Maksudnya? Wah, bos nih guys. Oke, segitu dulu berarti videonya. Kita lanjut di next video. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya.